Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibe byiza mwebwe mwese dukomeje kugira tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Talent TV show. Mwebwe mwahisemo kudukurikira mugahitamo ukana subscribe mugakanda like share comment mukajya musitira cyangwa se itekerezo byanyu mukajya mubitanga. Turabashimira cyane ndetse n'iby'igiciro kinini ibyo dukora byose tubikorera mwebwe, niyo mpamvu nje muri aka kanya kugira ngo ku mukunzi wa equipe ya APR Football Club ahari hose birumvikana amakuru yamaze kuba yamenya APR Football Club baraye bageze Dar es Salaam nabo bagiye kwitabira imikino ya Sekafa Kagame Cup mwaka 2024 itangira uyu munsi. Equipe ya APR Football Club irabikina equipe ya Singida Black Stars ku isaha y'isa 2 z'umugoroba. No mukino uza kubera kuri Azam Complex Chamazi, niho mukino uza kuri, niba batabihinduye ko mukino waruri kuri KMC Stadium, ariko this time mukino mpamvu ngira ngo umuhamba wanawimuye bakawujyana kuri Azam Chama kuri bakawujyana Chamazi menyaru kibazo cy'umuriro ndaza kureba neza. Ariko mbere y'ibyo byose munyemere tugaruke kuri Sekafa Kagame Cup. Ndabizi umukunzi wa equipe ya APR Football Club hariho hose afite amatsiko yo kumenya ngo ubundi equipe ya APR Football Club ihanganye nande. Ndafashe decision kugira ngo mbinjizemo mu bijyanye na group stages cyangwa se n'amakipe ari kumwe na equipe ya APR Football Club. Ni bande bakinyi bakanganye mu gushobora kwitega, ni bande bagoranye muza kwitega muri rusange. Ibyo byose ndaza nkubwire update ndakubwira kuri APR n'ubundi tuza kuvugaho, tuvuge kuri Singida Black Stars, tuze kuvuga kuri Sport Club Villa, tuze kuvuga kuri Mbere Benchi, byose tuza kuba tubigarukaho ndetse tuza no garuka ku makuru yandi ateganyijwe birumvikane kuri fixtures za equipe ya APR Football Club muri rusange. Equipe ya APR Football Club ku munsi wo kwa mbere bagiye muri Tanzania aho bagiye bize gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup mu mateka, kikaba cya kane mu mateka ndetse kikaba icya mbere mu myaka 14 ishize, kuko APR Football Club iheruka gutwara igikombe cya Sekafa mu mwaka 2010 ubwo bari batsinze equipe ya St George yo muri Ethiopia ibitego 2 kubusa. Ku mukino cyangwa se muri 2024 Sekafa y'uyu mwaka iratangira kuri uyu wa kabiri ku itariki 9. Darikonovic ndetse n'abakinnyi be baraza gutangira bashaka intsinzi. Birumvikana akaba ari equipe ya APR Football Club yashyizwe mu itsinda, navuga ko ari itsinda rigoye cyane ririmo Sport Club Villa yo muri Uganda, Singida Black Stars yo muri Tanzania na Mbere Benchi yo muri Sudan y'Amajyepfo. Equipe yo muri Sudan y'Amajyepfo nayo ikomeye cyane. Twaba tugiye kunyurira muri groups, tugende tukubwira buri equipe ya APR Football Club yatomboye imeze gute, APR Football Club aba opponents bayo ni abahe. Tuhera kuri equipe ya Singida Black Stars. Equipe imaze kugira urubukana bukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, mu mupira wa Tanzania nayo nimwe mu makipe ahanzwe amaso cyane muri irushanwa. Equipe ikaba iheruka gushyiraho umutoza ukomeye cyane w'umubiri yitwa Patrick Osems nk'umutoza amushya wa equipe. Ingi equipe kandi ya Singida Black Stars ikaba yarageze muri group stages za Confederation Cups 2023 na 2024 ndetse bakaba bari gushaka gutwara iki gikombe kugira ngo bakomeze bagire profile iri ku rwego rwo hejuru. Thomas Urimwengu aracyari umustar wabo, aracyafite ni umutungo w'igihugu aho afite ibitego 7 mu mikino 9 amaze gukina equipe y'igihugu. Ni intwari ikomeye cyane ikipe y'igihugu ya Tanzania. Umukino 49 amaze gukina amaze gutsinda ibitego 7 kubusa ku 7 muri Taifa Stars. Urimwengu rero akaba ariwe ugiye kuba ayoboye cyane cyangwa se ari uhanzwe amaso muri Sekafa Kagame Cup ku ruhande rwa Singida Black Stars. Bakabaza gutangira campaign abo kuri kabiri bakina equipe ya APR Football Club kuri KMC Stadium. Birumvikana equipe itozwa na Patrick Osems ibizwiho kuba ikomeye hagati mu kibuga. Iyi equipe kandi ya Singida Black Stars ni ifite rutayizamu witwa Victorian Adebayo. Yari ihef ko niyo yatwaye APR Football Club. Rutayizamu Victorian Adebayo wakinaga equipe yakinaga muri Maroc. Uyu mugabo Victorian Adebayo umunyanigeri niwe yagombaga kuza muri equipe ya APR, birangira equipe IHF yahindutse Singida Black Stars. Igize gute yitega papo. Indi equipe bari kumwe mu itsinda ni equipe ya Sport Club Villa.
Sport Club Villa yabaye atwaye igikombe cya shampiyona muri Uganda cya shampiyona muri Uganda umwaka ushize 2023-2024 nabo barashaka gukora double bagatwara Sekafa Kagame Cup 2024. Iyi equipe itozwa n'umugabo witwa umunyaserbia nawe Dusan Stovajovic, umwe w'abagabo bazi umupira mwinshi cyane. Bakafite mediateri wa mbere muri Uganda yitwa Patrick Kakande, ariwe mukinnyi ngenderwa muri iyi Sekafa Kagame Cup rwa Sport Club Villa. Akaba yari top scorer wa equipe mu mwaka w'imikino warangiye n'ibitego 9. Turi kugenda Patrick Kakande. Sport Club Villa ni yatwaye shampiyona Uganda, ikaba ari equipe ya kabiri iri mu itsinda rimwe na equipe ya APR Football Club. Nizere ko turi kugendana neza 5 kwa 5. Mo turagendana. Equipe ya Mbere Benti. Hari abantu bazi ngo ni Mbere yo muri Sudan ya original. Ubwo ni mbene ntago ari plate mwabantu mu nyumve. Iyi equipe yo muri Sudan y'Amajyepfo ikaba ari Sekafa yaho ya mbere bagiye gutwara, bakaba baratwaye igikombe cy'igihugu 2018 ndetse n'umwaka wa 2023. Ikaba itozwa n'umutoza w'umugande witwa Leo Abdalla, anyuzaba uyoboye equipe muri Tanzania, akaragiye discipline ndetse akagira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye n'imitoreze yagiye ashyira muri equipe ya Mbere Benti. Akaba rero ari umugabo w'umutoza mwiza cyane, akaba ari umwe mu banyabwenge b'abatoza bari muri Sudan y'Amajyepfo. Akaba yarabaye umuntu wa mbere wo kujyana Atarabara yo muri Sudan y'Amajyepfo muri Champions League mu mwaka wa 2014. Niwe muntu wa mbere watumwe wasohoye equipe ya Sudan y'Amajyepfo muri Champions League. Umukinnyi mwiza w'ikipe ya Mbere ni umunyezamu Jumas Genalo w'imyaka 38. Akaba ari umwe mu bakinnyi beza b'ikipe y'igihugu ya Sudan y'Amajyepfo, aho amaze gukina imikino 21. APR Football Club imikino y'amatsinda ifite ni uyu munsi kuwa kabiri ku itariki 9 iraba ikina na Singida Black Stars ku isaha y'isa 10. Nubwo mbona amasaha bagize saa 2. Equipe ya APR ku munsi wo kuwa gatanu nibwo izagaruka mu kibuga tariki 12, aho zabakinnye na equipe ya Mbere Benti ku isaha y'isa 3 kuri Azam Complex Chamazi. Mu gihe ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 15 equipe ya APR Football Club izabakinnye na Sport Club Villa kuri KMC Stadium ku isaha y'isa 7. Ahangaha nizere ko ngiye namwe turi kumwe 5 kwa 5. Nizere ko turi kumwe, buri muntu agiye menya ibyitsinda APR Football Club irimo kugeza kuri uyu munota. So ku bindi bijyanye n'iyi Sekafa wenda ku ruhande rwa equipe ya APR Football Club twabigarutseho, ni Sekafa APR Football Club yeruka gutwara. Ni Sekafa yeruka gutwara 2010 itsinze St George nabigarutseho. Equipe ya PR rero nayo ikaba ishaka gutwara iki gikombe iheruka 2010. Umukino uri saa 10 mu gihe umutoza wa APR Football Club Darikonovic ariyo test ya mbere arabagiye guhura nayo, aho agiye gushaka itsinzi imbere Singida Black Stars mu itsinda C, umukino ufungura Sekafa Kagame Cup. Mu gihe Abanyatanzania bamaze igihe kinini babangamira cyane equipe ya APR Football Club muri Sekafa mu myaka ishize, aho batsinze equipe ya APR 2-1 muri Sekafa Kagame Cup ya ku itariki 29/2018. Ari nako kandi iyi equipe yaje
igatsinda ekipe ya APR Football Club 3-1 ariko sorry gatoya ibi bintu urumva n'ubundi still ndi interpreting kuri the New Times akakanya ariko abantu bari kwibeshya namwe niba hari umuntu asomye inkuru kuri the New Times iyi Singida bari kuvuga ntago ari iri bukena ekipe ya APR iyi bari kuvuga ni Singida Fountain Gate ntago ari Singida Black Stars. Iyi Singida Black Stars agukena ekipe ya APR ni ekipe yitwaga Ihefu last season. Rero nanye bisobanukiye neza kandi nabikoraga nka birimo biracangana. Ihefu ntabwo igeze ikina Mapinduzi Zanzibar. Ni Singida Fountain Gate anga bari kuvuga. Ariko ekipe bari kuvuga yasoje championnat iri ku mwanya wa 11 ntago ariyo. Najya nkubwire banze nkwereke neza cyane mbabwire ibyi bari kuvuga. Ihefu yarahindutse. Ntago ikiri akipa abantu bose bazi kari Ihefu. Yahindutse Singida Black Stars. Singida Black Stars. Urumva ekipe itozwa n'umutoza Patrick Osems ni ifite abakinnyi barimo ba Maruf Chake. Match bayimuye nabikubwiye. Match bayimuye bayishyize saa 3 kuri Chamazi kuri Azam Complex Edari niho match iri. Match bayishyize saa 3 za nijoro. Nukuri saa 3 z'umugwa nibwo match iri bube. Byari bihari rwose ndemo ndayobana neza cyane. Iyi Singida Black Stars itandukanye na Singida Fountain Gate. Ahantu nyamurika muze tuze kubigendanamo neza. Iyi Singida itandukanye na Singida Fountain Gate. Mugomba kubimenya, imwe ni Black Stars indi ni Fountain Gate. Ubwo ibyo nizere ko impaka zicitsanga. Zaho zari za Big Stars bigenda gute ariko iyi Singida yaba Maruf Chake ni igomba gukina na APR Football Club. APR irashaka igikombe cya Sekafa yeruka hanze. Munyemere mbabwiye byinshi bitandukanye mu itsinda. Mukomeze mugire ibihe byiza. Tuze gura amande makuru atatu tureba hamwe byinshi bitandukanye mu kanya gatoya. Tureba n'ibindi bidasanzwe kuri Sekafa Kagame Cup.